I pozdrav svima ljudi, ovdje Sasuke i danas kao što vidite snimamo Minecraft UHC meetup na Second Life-u, tako da hajmo da krenemo. Inače ako ste primetili ovaj post, komentari, tako da ono. Uglavnom, inače izvinjam se što nije bilo klipova, razlog je u tome jeste zašto prvo imao sam problema oko kompa, znači uglavnom sad ću sve da vam objasnim zašto nisam uploadao sve, znači, epizode što se tiče Second Life-a. Uglavnom ne znam koliko traje ovaj gameplay, uglavnom to sam snimao sad malo pre i ovo čisto da imam neku pozadinu. Tako da, uglavnom ljudi, pitajte se zašto uopšte nisam uploadao UHC epizode, uglavnom na Second Life-u. Sad ću sve da vam objasnim, znači, ja lepo renderujem, znači, treću epizodu SL-a. I sad, posle nekog vremena, znači to mi se renderovalo i posle sam, otišao sam negdje u grad, pošto sam ovako, pošto ja uvijek isključim komp ovako kad idem u školu ili bilo gde, bukvalno ja uključim komp i ja vidim, izlazi mi onaj automatic repair, nešto, neki kurac. I sad ja u fazonu kao, a daj brate, zašto mi ovo izlazi, ne znam kako ću da sačuvam one epizode Second Life sezonu 2. I sad ja rekao kao, ajde možda pokušam da obarim sistem, samo da sačuvam te failove, to jest ovo recordane epizode. I ja lepo stavim Windows 10, pošto inače nijem CD pa mogu da oborim. I ja sad pokušam nekako da sačuvam te failove, znači tu sam imao i program, imao sam i Minecraft i Steam i pun kurac programa. I ja vidim neće da mi se to nešto sačuva i pokušao, ne znam, zvao sam frenda da mi to pomogne. I zvao sam frenda da mi to pomogne, međutim isto nije mi pomogao nešto oko toga i onda sam rešio, ajde, nema veze, iduću sezonu ću jednostavno da snimam sve epizode pa ću da uploadam. Tako da eto, izvinjam se svima što nisam uploadao te epizode, dakle nije do mene nego jednostavno moj komp jednostavno pravi problem. Ali i to sam sve rešio, tako da ono, nadam se neće više biti takvih problema. Pošto ne bi trebalo sad da mi ništa ne uradi, tako da ne bi trebalo da imam ikakav problem sa mojim kompom. I tako da eto, nadam se da nećete više da me pitate zašto nisam uploadao sve epizode. Tako da eto, ako neko gleda, neko od ownera ili od staffa bilo gde, uglavnom zašto nisam uploadao, tako da eto, rekao sam. I dakle gledate, znači, pozadinu UHC meetupa. Inače pokušao sam tu 10 puta i bukvalno možete vidjeti svakako na Second Life-u, bukvalno ubijete lika i vam ostane pola srca i vas klinaju, tako da ovdje sam ostao final fight sa ovim Razix, ne znam, uglavnom sorry ako ti nisam pročitao dobro ime, uglavnom Razix se zove, tako da eto, velik pozdrav za njega ako gleda klip. Uglavnom ljudi, eto, nemam šta drugo da vam pričam, tako da eto, ispričao sam zašto uopšte nisam uploadao sve epizode što se tiče Second Life, samo sam uploadao 2 epizode, tako da, eto ljudi, nećemo previše da dužimo i uživamo. You don't want zero problems, big fella. Yup. If one more label try to stop me, it's gonna be some dreadhead niggas in your lobby. You don't want no problem with me. You don't want no problem with me. Just another day at the pick up on the mail. They gon' channel riding through the streets, they be like they go. You don't want no problem with me. You don't want no problem with me. Just another day at the pick up on the mail. They gon' channel riding through the streets, they be like they go. Ooh, I reached the
fuck you thought it was?